Khubor Pibaro Shakatup Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Kemat bakong san mentaka singi kilong. Penken mau Archbishop Victor kajing yap kamde kajing kut Henry kajing sedang kajing embat ublay. Getbok ki kun ksiu ya kami it kemon bannet Australia. Lum jingnya lang kesenjuk kirang bak shnong nong telu matan banwanra ya kajing shania markeliang. Bat sawa kajing perta persyak droks ki kena skul hakarali HYC hamairang. Bat mentangin pas ki Khubor bak kampanya. Ban ken mau burom bat ban duai na kebenta ki mensim ki bela klat no na keni keperthai kabalang Catholic salon sar kara ki burom ya ka All Souls Day ha ka arterik Naiwieng arhajar arpusa. Kumjuru ka parish Mary Help of Christians lain kra kala rakhi burom ya keni kesngi halum jingtep halain kra. Ha kajing don ringkat ki para benget na keling kishnong lain kra bat ki wede kishnong kasor Shillong. Lapin menta ya kamas pakod do Archbishop ke Jylla nyamba Shillong umos Reverend Archbishop Victor Lingdo ha kajing senran lang bongot ki Lingdo ki sestar bat ki pat riunget ki balapin po ya kajing le niam ha baro uwe ulum jingtep ha kani kesngi. Habasam ya kaktiin jong blay Reverend Archbishop Ulaong. Kabapelong yangi ban rakhe ne ban le niam ha kani kesngi kalong namarba kajingyap kamde kajingkut kadai kajingkala bat kajingstang bandon ringkat bat ublay try kenrat hadwar jong hadin balakut kemas pakot lakerku ya barok kijingtep ki badan hau ni ulum da kilingdo kijingtep ha kani kesngi kila ipo ipeng da kirong sentiu babunjat. Kini kisintiu, ki pen iya kedak, kashin bagi pat riunget Catholic, ki iet, ki kenmau, bat ki buram, ki bahi ngesem, wat lada, kim don syuk rengkat bat ki hang ni hasla perthai. Ki nget skem, bagi don hadwar ublay, bat ki asat na kebenta jang gitu ki badang im, ha perthai, ha khamat ublay. Ki mombati ki de ki dak ujing kenmau, ya ki jing iet berhem, jang ki badang im, ya kitu ki belalit no, na pedeng jang ki. Hagajuk kapor, kani kajing lek buram, ya ki belak lat no, kapen ken mau ya kajing em belingkot, jang ki beriu, hang ni hasla perthai. Hakawai kesngi, baro ki ba em, ken saya kendo ya kajing shisha, jong kajing yap. Balai gele kene baro, nama ngingeng, maka kajing yap, kamde kajing kot, kedai tang kajing kelah banduan badu belai. Tiang dia belum jetem sibun bagi mensim ke balalek no aswa jengi. Namar kecingnya jengi. Niwan badwa yaki, niwan baterwa jengkenya au belai, nikwa ban pelaj lo yaki, ban poi syapedeng. Pakistan perlu biik baro. Nias ngau ketin belai ke pasal tenang. Jeng belum menengkong lesfot nak kitab Jingstan jutang barim. Kebelang syah yang ibaro. Kamen sim jang ki bahok. Kidan ke kiti jong belai. Klempep ki bahok. Ni baro ki kasi penat ki umno. Lapa perteban ke maya ko hok. Jar ki bela hok. Ke sedawai ke bainau no belai. Klempep. Ngidip hai kata ki bahok kelai chau belai kamar ayu hok kamut pasyania hau belai hok kamut ki baai ki hau belai hok kamut ki balal ki kelalong ki jamu belai dekine baru ki palaklan no hani ki kelalong ki bahok namar ki dei ki jamu belai nadu pasdang hadu bekut hoi hakajik telot kajik duna jinong priman priu ki dan Peit Kumangalong ipi meni, kiba hok kiba bahkan mendoru dan cik telot. Hendai kiba telot kan mendoru dan kecik bah. Nangani ketau, nyuan ini ban duai, ban panu belai kecik isnai bangkecik ma, yaki. Kimen sim jokir hok kidan kecik jong belai. Ni kumba kapertai kong, kapertai kebomget belai kerki yang ni. Balai gidwai pelala balai no pelaklan. Bon kim ngai, kisadusi kim ngai. Ya tak
jimmy part ke banwan tekadau ki penrem berbor di utrai kele persya berbor ke jikau jisu nama kim ngai bonro ki ki bom ngai nak tekadau ki on ke jingye mapertai kalong lekmen lesubha layap ladem Henry ipat ki bangai utrai gamlong kupta nama balai ni pat nyong ni klalong kinong buat yung utray nang niya pertay bat kapertay ke bat sawan ni sayo kapay nong basiju nong badu balay takadaw nong tha ya katuk ka kitab jingsta ko kapertay kada ki bang kada ki iu ko ba kile loglan ay ka bangay hu balay hausi ki bangay pat hu balay kadon nang jong kathong ngin late boy shu balay si sin kasngi de baro kini ki balakratno ki boy shu balay bau balay nai ka painong yaki kat kup ka jing le jongki para kisami dia snow shu na ka jing pule bar bala shim na sot na ka juta pathamai na ka city jong Paulus bakoj ki nong Roman u Paulus wang sisin balayoy ka baptisma ngidei ki jin thau ba im ngidei ki jing thau ba im jong balay ni no noi ka jing long parim ni ka long ke jing thau ba thamai sisin bagirayoy ka baptisma ni im lang ba du Christ Jesus takadaw Jesus la shashitam la shayap ulami pa ne ka jing yap u Paulus bakoy wong mangiru balaya yang ba ka baptisma on sa shatep hangi yang ka jing long parim on sependu yang i naga jinglong barem syaga jinglong bathamai kini baru ki balatep haulum jitep kila yo ai ka baptisma kila yap kila persyang bat diap ka pop kesang badu mi palang bat utrai Jesu naga peta jungi padangi ma pertai pat kumchu hiru niwan hang ni nama minget niwan hang ni nama kila yo ai ka baptisma niwan hang ni nama bangi long ki jingtha bathamai chu ublai nilai yo ai ka baptisma niya leti ban yap ke pop jungi kenang ban mi pat lang bu Jesu sisen kasngi Haka artarik Naiwieng ki khun kikti ki khun ksiu khun tun bat kashnong sngi maulen Southwest Khasi Hills District kila ai ka jing khublei kitbok kitwiang ya ka mei kmoin wa lang kaban mi nalashnong haka Southrik Naiwieng banlet shimenta haka jing mare thong hari Australia ka mei kmoin wa lang kadai kolong kami ka mei bat ka meirat basatar ka bormen ka bajwat kamon bat ka don udok not pechem not Hakerta jinglong temen kadang nuot ban Yakob bat ban peniksa amtang halaka jong ke Jylla Meghalaya halaka jong keri India mentakan sepenipat ba ia ledi hakmat ke perthai barok kawai barok ki beid bathon kila kitbok kila duai bakan wanra ya kanam ladu bat kan rung haka thup jong ki meid bakan saitam haka perthai barok kawai Songo ya o lai trai kirat balala ban lumblang ini baro saudong kui jong data lau jong data ying jong i ni
thiap ni ka moin ki jongi ha ka ju Khubor na sioban ai ka jing play ki ruba ngap sport department nang tel ko mau kuat ke sioban ai play nak bantai jongki ke ya baru khoj ni ki balaya don lang menta ni ka step kentai wat serang di loki long na baru khoj ke tang dia ka ba ngai chusngau ha ka ni Khubor ha ka kerteng jong ka Shillong hi bro away ngasngau ban ai ka jing kit bok kiruyang ya i du moin i jongi igala ya Tracy Tom met badminton ha kini kikam sport ki jongi na do islam ki baladap te ha ka kerteng jong ka sport club and cultural club in Singmoleng nasoban ai ka jing tip ha ka kerteng jong kiro nasoban ai ka jing kibok kiruyang na ka bentai jong imi du moin jongi ba insalai ban poisu poisan ha ka we patri ka indek ban simbenta ha ki kam sport bat ha ju ha ka kerteng joki kenja sport ki bapher jong ka Shillong bat jong kuwai ru i department na kuwai i Shillong na kuwai i district na ba na sabar jong Jylla bat na po wat na ka po jong karin dia jong iro kibala itu bah kibala nok sinyang na penta jong i du kmoin ba insalek sa kuwai patari ban kibok kiruyang na ka penta jong i ba inwanra ya kanam kabadon burom hamtam ya ka Shillong ka thau ka jongi bat ya ka district hi bro away bat ya ka Jylla hi bro away bat hi hi bro away ke ni kermen ba lengba oi nitip ba i bukumoin mirek moin ini na kayeng kesem ka baduk nila banong ni kum ka Shillong ka thau nila ban sakhi kata bat tiro yemseng ladadon na kiba nang hakapule nang yai duai na kabenta ka kini jiki ba invoice super sign kan badon kana posisi tom badon kana wit awa halenti sikin ba invoice kata tarik ya kabala pembaik dan baju kata sport ada baju selai pensil benta de ada teng juga Shillong maju sio tan kita bikin sebut tiba ni ai kata ka bok kenusut Kesenjuk kirang bak Shillong nong tulo matan marman area menta kesengi ke artarik Naiwieng kalulum ya kejingelang haplau PHC umden hadin kejingmi ki kenrum kenram ha ki sengi bat ki benai ki belalet halor ka jing terekam jong ka PHC umden. Kini ka jingelang kalong ban yemir jingmut bat ban yo ya ka jinge terelang bat ban ai men sim ya kinong tre ha kini ka jaka sumar nompang. Ya kini ka jingelang lapelong da kesenjuk kirang ba Shillong nong tulo matan marman area lawan ban ya sakilang do MLA ka nong po uba Miral Bonds im ka Dr. A Khardut DMHO Riboy District kirang ba Shillong kinong ilam jong kiseng bhalang bat ki asya. Kumban shipin ken mau hadin balaja na ka jingbam penbiang ka kali kit nong pang jong kani ka PHC ya ka wei kalong kami badang armet ban penkit syanong po civil hospital kilami bon ka jingbam yes ngau thu jingmut hadu bagi doktor ki bateri ha kani ka PHC kilahap ban petno na ka jingting na mar baladon ki bakeno da ka baberngem bersit. Kajing temu jo gani kajing yalang kalong ban wan ra biang ya kajing ngau thu jingmut bat kajing trelang ha pedeng ki pat ba bat kinong tre kani ka PHC kenang bekajing sumar ya ki bapang basitom kan yat bet yat renti da kajing shania scam klem kanu kajing artatin na kaliang ki doktor kinong tre bat ki pat ba ki ba kani ka PHC ka ai kajing syakri na kabenta ka kot ka kya jong ki brio baro ha kani kathan hapo jogane hospital kai ka bangi kwa bat kai ki temu jogane komiti ngamot ka de kata ka temu
kabanang ne shkmat ni atri ngimdei ban pentul ngimdei ban don kano kajinga kanyum ngimdei ban don Imda tip han re habaki khot yani iwan re nga supwa ban penpau hang ne ba nagaliang jongi ki village organization ka nong idon kata ka jing sunghun habang yo I ya ka jing tre jong ka ne ka hospital kham tam lilei ka bang ada sang penyo doktor hangni nama kidon ki doktor balalek training ye kilajan wan pai hadir katu nginsa benbek na directorate but na district di halor ki niki jingkun tho ki niki complain ni pediang ya ka complain namar ka complain ka dei ban don bed ladang ikwa ban penbha penjana ya ka kam tangba kum iseng ngidon kami ke jing kersan ke jopi ngidon kami ke jing yarap jopi tenteng la dama phi phim don ru kan long ka ke ba ngiyo I mo ndon ba ken bareu la ne ndon ba ting leng ba da ke jing don ke jopi ru ka yarap re ha sho bangin shimti ya kanu ka benta ka bangiyo ki kompli ngakar pak bangin ya mir jing mo chwa ngi no wat chwa ya ke jing shisha kanu ka bade ba kanu ka balan biang ndre nginom yang temi palat jadi kalau negatif ni kamu, dan dengan kuat penting, nang ni sakman, ini orang bah dalam kami kalau keren orang betul, nang ni sakman. Kuat begini kepit si, kalau syukri, ya kini ketong kethan ke jungi, kan long kaslam jungi jeng ajeng sumar, nam tak jeng mentoy jungi nam barang. Tong lalai, toya maaf yukun, dan dia bah, lani sakman, ini lek kepala. Bantuan mahal. Harga bedi bat kini kita don kam kita pun isutu. Harga bedi bat ki doktor. Kumalak ban sutu mentah. Ki lainut ki doktor ki berjudon hangni nak Khuborjylla. Ki doktor in charge, doktor coach, isim syuti ide benjoy haka santri unarumba semua uni utuju. Ni hapan yang keren bani phone ni bayin wan benjoy bu jing dua bin wan join dia. Bahar di Dr. Meghalaya ila resign idan lagi jom di priority jom idan lagi jom gejing semua gejung I nak benta ben pendet gejing pulih ni idan ben trace away nak ketangim lah berjep but anyway Ayush doktor idan on leave mentam dan doktor kadau pikir paham okey ke kamram jong aku menung khmat ke kamram jong I doktor khalduit kemudian iso kolong bagin hap address ni bagi benton doktor kila ekran hagalai puai tarik bana directorate kila hagalai puai tarik ni kila deploy kila ka order kami kadon bangah ni ban deploy ya I we doktor nang Singapore musni Haka Arthuric Naiwieng kidukot bakinoyalam kaseng Neuthrep Youth Council HYC Eastern West Khasi Hills District kilapulong ya kajingya rally hasor mairang kumshibenta banyalap persya yaudrok ubalasdang banjelle hakani kadong kathan bat kajilla hibarok kawe kani ka rally kalong ru shibenta jong commission jong ka HYC singkmi ya kabalatip kum ka drugs elimination and enforcement of dreams DEED. Kikena skul na mairang, bat nagishnong bamarjan, kila shimenta da kajing shirhem, ban rat ding kong ya uni ujing di, bapenjot, ya kajing jang kisamla, hakani kajok. Ya kani karali lasdang namot, tirot mission mairang, bat layat ter kasor mairang, harangkat kajing perta ya kikentin, ban rat ding kong ya drox, ong ya drox, da kikena skul, bat kidukot kaseng HYC. Lepenkut hatirot sing Memorial Hall pending umyong da kajingalang balingkot. Ha kajing kren u Presiden Rangba, uba Roy Kupar Sindrem. Ula ajing mut ikasorkar banbo ya ki Rehabilitation Center, haman ki district jong Khuborjylla, kanang ban penkot penkia iki Samla ki balangop ha kajing kerni, bat ki balong maraw ha ki tersim jong utrok, ubala penjot bon ba ki Samla Shinrang bat kenthe, bat bon teli ki long ying long sem. Sementara ini
program pembentukan yang dengan Samla ini dengan Jylla ini. Yang pertama namanya Om Yari Lejong 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 Khasi Indigenous Foundation lingba uba starving dak kasit kalapen ipat ba ha ka atrik Naiwieng Shillong Press Club ya ka trofi kabakan sa ai shu leni kaladu ha ka jingi kop pen isap pen ipong kabanlong ha ka khatway tarik Naiwieng hamadan that hasnong mukla kinong penya ya kani ka jingi kop kilapen up ya busket da kasong pisa arlak tingka ha ka kerdan ladu shilak tingka ha ka kerdan baar bat san pawajar tingka ha ka kerdan balai. Initially, right now? No, I mean earlier. Earlier, 30 of them. 30 participants are there, and only 10 has been selected for the finals. The winner will get a 2 lakh rupees, and the first runner will get 1 lakh rupees, and the second runner will get 50,000 rupees. And the second part is that I'm grateful to all the participants who has come today. I think 10 of them who are reaching the final. But what I would like to stress is this, that most important thing is that the spirit of participation. It's not the thing that you are winning, but what is more important, the spirit of participation in any event. So my best wishes to all the 10 of them. And which made me happy is that in this first Khasi Jantia Got Talents, that the voting share has been divided. 30 from the public and 70 from the judges. So here we'll get the real person who has got the talent who will win the show. If it is based on the ticket, there will be of no point. But I think we will get the real dancer or whoever may be with this system that this organization, this Khasi Jantia Got Talents, will pave the way for other shows, so that let us not base on ticket, but it should be based on the talents that they have shown in their show. But dak itu ki Khubor milapoi syakabakot tak hadu bangdai syambiang kublai shibot.